Imah babon. Paham. Kali. Alhamdulillah. Terus mudah-mudahan babon. Anjing babonnya. Wih, mantap teman-teman, babon. Gitu masih ada. Ayuis babon teman-teman. Lumayan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Neng Layung. Neng Layung Puspa lagi pakai hijab guys. Aduh, malu. Aduh, lagi di toko PAUD Tok SF. Nah, ini tokonya guys, toko burung. Jadi PAUD Tok itu mengoleksi burung-burung gitu guys. Dibeli. Nah, udah gitu ya. Nah, sekarang Neng Layung itu mau deskripsiin strek Pak Odik. Asik, cakep Pak Odik. Nah, kalian belum tahu kan strek Pak Odik? Ditunggu, pokoknya strek Pak Odik langsung akan ditayangkan sekarang juga. Disimak, bye. Alhamdulillah. Wih, Lumayan. Mantap. Ya, kita Boys, dapat. Mantap. Kirim wah. Sholat mulai tek lah. Mantap. Teman-teman, Kang Odik disambar lagi tuh. Zet. Wih. Waduh. Mantap. Mantap. Baiklah segede curug oge. Imah babon. Paham. Kali. Alhamdulillah. Mantap teman. Wih, jadi dijebur ke di walah babon liwah emang. Aduh, Kang Randi mesem. Mantap. Aduh. Alhamdulillah, Kang Odik strike dia tuh. Mantap teman-teman. Tuh, Kang Odik tuh. Wah. Lumayan, wis. Terus, alhamdulillah. Mantap teman-teman. Biar lumayan lah. Mantap. Yang penting poin. Mantap teman-teman tuh, Kang Odik strike wis tuh. Wala. Terus, wis. Alhamdulillah. Lumayan. Yang penting poin. Yang penting mau poin lah. Wah, benar. Penting lah. Poin. Kang Odik strike. Ya, stok mah. Aduh, langsung babon. Mantap. Wih. Ya. Alhamdulillah Kang Odik strike, mantap teman-teman. Terus bola. Alhamdulillah strike pertama. Poin penting mah poin. Alhamdulillah Kang Odik strike di wae sugan ayeuna mah kenging. Mulai menarik tuh. Walah. Tuh, wis. Wah, mah jadi mah menang. Wah, menang. Wah. Aduh, sarua.
Gak jadi dicoreng. Ya teman-teman, Kang Odik, aduh ada sambaran teman-teman. Barusan Kang Igi dapat, sekarang Kang Odik, wah babon iya mah, teman-teman tuh, wah mantap, kirim-kirim.